tapu mo Halapaini tu ka whakamatala Hona ni whiroa ma whaingata No noa tawa ke whai ana Me ka talo moe o tu hei lala Halapaini tu ka whakamatala Hona ni whiroa ma whaingata No noa tawa ke whai ana We katalo moe o tu hei lala E wisai, Rawakapo, Amasi mohono fuloto Kaneongo, Eneto, Na maunga ki e tai pono Na e toko, E whanua, E tupau o hapai ki o lunga Ke malui, me olunga, atonga nyo whai o tupua. Utulai na o tumatanga, motakau no veka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utokalonga luko e hake anga, utulai na o tumatanga, motakau no veka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utokalonga luko e hake anga. He wisai, Rawakapo, Amasi mohono fuloto, Kaneongo, Eneto, Na maunga ki e tai pono, Na e toko, E whanua, E tupau o hapai ki o lunga, Ke malui, me olunga, atonga nyo whai o tupua, Lele a moe mai ko mokotu, Ko e whangwelolo a halai walu, Sia ko ka whoa alo i talau, Lo se o whatai situa o whatu, Lele a moe mai ko mokotu, Ko e whangwelolo a halai walu, Sia ko ka whoa alo i talau, Lo se o whatai situa o whatu. E wisai, Rawakapo, Amasi mohono fuloto, Kaneongo, Eneto, Na maunga ki e tai pono, Na e toko, E whanua, E tupau o hapai ki o lunga, Ke malui, me olunga, atonga nyo whai o tupua. Pau. Ko kore ke hufanga mo I he tala whakatapu ko tope, ko whakatapu atua me hen. Tanga te teo whai ki tua mama, o kai antae whainga maari e guni,
ke whahoko da tau polokalama ko ia whatwhanua fo au ki e ahon. Ko whatawanga pe kainga kuongo le rei atu pe tau polokalama ke tiki moto. Ki apina pe mo ke mai ke tau whi mo i he hou e taha koni ka hoko atu. Pea ku atu e tai tau loto whiawhia ma tai tau loto maa whana. Ke tiki moto hono kotoa pe. Ka ki ngatai ko whiawhia fo ke tai tau tau e minista ke polokalama. Ona po Paula piven pigal malo e tau mau e whiawhin. Ku whamalo la heti ko ilo i pe. O ku ke lotonga koni e tā hiwa ku ke whanonga mea le reki atu. Koina ku ke le reki ai ngai whatongia ahoni. Ka ku mau whamalo atu pe ko i ngā koe ke mataimi ke lawa ke whahoko e polokalama whatwhanua fo au ki he weekendi. Pewea ke piven, pewea ke ngai whatongia ko i ahoni pe mi tongana. Koia, malo bisolo, malo e mawhanga maria. Kore te bige u whangata pe whatapu. Koia, pahala sayang ke hangi ke tok. E riliu i tatain programa ke tain po uri. Koi. Kaya tataya ho ke ngai whatongia o ia. Koi. O taru i kamata e mea mo toki mātuku mai penga ngai lene pēni. Ka koe ahau nei ko i hanga manatui. Ta mawhi mai no akau ke talere he fitu. Ko i mantu ia o kai hoku ia ki reception e High Commissioner Nusila ki he Waitangi te ia. Ka wai mea maari ko Waitangi te ia tau ko osi. Ko manatui ko Waitangi te nai hoko ai whehanganga ai kabinete ko osi pe mene awhio he. Ai ko na whakatara no he ta programa hono eke mai he High Commissioner ko ni Nusila. Eta Waitangi te function last year. Pe ko hai ku viu ko ki he foi confrontation ko e. E whehanganga i ko he. Ka koe foi statement ia na wanga o whakatokanga i ai. Ai palapare ma go hostility e. Pe koe antagonistic. Ai mahuinga ko ai cooperation mo corporations e. Koi. Ko mari fo ko ahoni ko sine kai ko High Commissioner na ne tiriwa keynote speech. Ka ko deputy the second in line High Commissioner. Ka ko Mauri by inheritance. Hea ko panane ko yena ne tiriwa keynote speech. Ta hai mea ko na hanga whatakanga foi treaty ko ia o Waitangi te na peisia i he cooperations ke na whetoko ni aki ai o ngā matakari rather than whehangahanga majority mo minority ai ko sio ko jai o make sense ia ke tau hala whanonga a honi neongo ngahi whakakaukau o tokua whakatemu ka alati ka kiao ko na pangapanga maari ai whakaukau Waitangi te he ka pau tau pe he ka pau ko whemahino aki ko treaty ai kau Māori mo kalauni na tau pe he na whapo uri ai kalauni o ngau e ke honau tokolahi ke nauhanga o override aki ai minority rights ai kau Māori male ke heanga ai political shift. Ka tui ko kau pe fuki ngai mea ka wako pe as we grow i he civilize pe moe ngahi hala whanau whaparikare. Ka ke taki mai pe solo ta Malo apito, viven pe ke gimo ke ta hoko atu
ko manatu hake foki ke whamanatu atu ke tau kainga koni ku lotoni, o ku ia e tau misi heilala ku lotonga whola watu whaiwhi au, ke mō manatu i o mō whiri e he tau misi, mō manatu ke mō vote ke tau misi, o wakai fok toko lahi ki mō tolu ku mō kore mai ke whamanatu i atu. A kona ku mō osi manatu i be mō tolu hei mea ko tui mahal ku mō osi vote ko toa pe, e ngā ke mao he tau misi koe me he meitonga, he? Ko e biwen ke ta hoko atu mo he ta tuu koni he ta inimi hange koe ku ke whatala noa ki ai, ko ilo i koe ngahi whatongia ma mafu au pito eni ku mo whihang hangai mo. Ia kako ki lau aho koe ni pako weekend ku mo osi i loto ai i he ngahi potongau e koe ni ku ke minister. I tato whito ke potongau e polisi koe ni tuu he ta inimi koe hae ai pore lahi taha ke te koe ku ke wakai o ilo i loto i he potongau e ke oku whia mao ke mo whahangau e ki ai i he lere koe a potongau e ke lere i ki he whaloku fua kakai pa mo i whonua. Ko ia, nei toki whaipe whako mau whakanofo e tōpere lulu, Koe. Pia koe raki ui ke pēne mau ngā wai. Pe hangai pia ko whalau ko no whawhihui mai. O ko very premature e tai mini ke lava e ha minister o mai hane whakaukau ke. Ka pau o koe u expectation ni ke te whaitu tōni ngahi mea mooni, Kono mooni, koe anga mahi ni o koe kene o mai e ngahi mea mooni. E ku hala ia ke te hanga o determine at this very age, very early stage. Koe ki au ia he ku hono taitaria he kau polisi. Na ko hua te au ia o whatonga i wai hangi o si tuku fuhu pe o ofisia. Office commissioner pe mo office ai minister. Pena ku pelu lalo le watu au ke ko interest ya ke mafai so. Ko interest ya ke pure le ai fonwa. Pe ku tok malava pe pure le ha te fei lau lau. O te oha ke fofonga ka kai o maalunga ngea he te ki i o kita whawhaitutui. Aia koe, aia ki aure vai koe, o te ke usi au ki hapalparema, kai oreva, kai oreva ke o mai for i space, ke u collect enough information ke u lava o whama popo ai wheitu, e mata vai mo e malohinga, mo e wheitu ke whae ngā we. Koe ke aue nei koe whaamu e kabineti ke aha mau status report ke hanga e tuhunga lolotonga. Mo e hanga i whakaukau. Ana whaamu ke raki o mai taime ke kau minister. E nau skopi mai e nau ngai pot ngā wai. Hai ko hui go behe pe ko ha o te ge au te ge au te ka te ka ge ngai mga wha ko ya right now ko te hanga collect enough information ke te pense te fai tu toni lahi foke lahi ngai e kusio ko lahi ngai fehalaki ai he whakaukau o ku te ilo mea ke whai te keke te au kita ke ngā weanga. Ai ko pehine pehe wau. Te hau pe kita e mo te foi textbook o lere pehe funga whukahitahi u te eke te tipi kita ke loloto o ngahi architecture o whemau ke te urak whawhapau i Pa te whakapalala pe whoke feedback o kau ngau e loloto ngā mo e anga maheni. Kau koe ke behek whakaukau.
Ai ko ne tu ko dai ni mi ku ke hange ku ke fa matala ke ai ku ke fatonga ipe ki hange ko tu te fu tu ku fu pe ngo fo ofisi pa ke pelula ko nga ka lava ke le potunga we o ku ke fatonga e o ku ya I leva ku lava solo ba para ma ko ya me he ta fa aki ko ya ai police commissioner mo lava leva fenga aki I he kamata ko ni gilau a ho gon ku ke I he minister ai like anything else. Eu ganho lá o tu cupe ni magila lo kau ange be que te que vena. Bien para tu la peya. Te pero at go beato I come in peace. Tu cupe ni maga te ga wa la u que aquí a solo. It's the only way forward. No other way. Collaborations is the only way forward. Kai makatunga ka to pe effort I minister to make it work. Koe ne tu foki, o koe foki mea tā koko I he potonga polisi ku ma whakau watu mei tua. A koe foki ma uilo ki loto. Hangi koe nika tu o kuiai ai mawhai ki hono tokangai mono palere koe potonga polisi I he komisiona a polisi. Ka oku hangi koe o koe pehe koe kapau ke whailo. Pe tu uni ke whai hano wakai I whai hano te pekumi ki hame au. A kau polisi ke whailo koe whatongi ai a komisiona. Oku ke wakai ki ai oku la e lava pe ia ngau ele rei ai ume a pehe. Whewhe ka paha taimi ku whema e minister ha whai ngā mea ke whaha wakai ki ai ko pau peke mou whengau aki koe ngā koe mawhai koe ia I he komisiona. Io, ke au o kaja palpare mai ai. Ko mea ko whakatanoa he consultations mo e cooperations. Ke au ia ko sio kuia. Kaya ha me te utokanga ki ai. Te walo whahoko ke commissioner mea koe. Kaya ha me utokanga ke commissioner. Mana tui ki au ia. Ke lava e commissioner ia o whakawhewheka mai ka au. Kau he kono moni ko au te walo mo na upacheti. Ko au te walo mo na upacheti o advocate I he kabineti. Ko au te walo mo na upacheti o advocate I whare area. Ai koe ke whakaukau ha commissioner ke whakawhewheka mai ke minisa. Foi whihala ki ia. Ka ko os whakahoko nge minister. I'll be your voice I ho police force. I he kabineti. Ko isi o koe tau fusi. Aia ki au ia. Ka pau te uhanga o demonstrate. Ke commissioner au genuine e kutokanga ke pule I le whanua. O koe yu sia tau ka ia ha me ai pa wala to o peatu. O kuia I lisi. Ai kautiles. O ko mai ka au peatu ke whahanga o ki ai pentai whaike. Mandui tatau I pea in any sector I he lalo maman koni. O kupau ke pure pahangai. In any public sector. E kia tahai ngau tai vai. Ka koe ta whaaki koe ke o mai e nau pahanga. O fōu mai e minister ke alu ke kabineti ke alu whare area. O ia. O mahino pe ka au ia whewhusako ia. Kau kai koe poini au e whewhusaki. Ka kapau te o atu e ku full support ke commissioner pa whawhewheka mai commissioner. O koe Imagino pito imagino fia mau e ngo mawhai ko ia ke whahanga I whakataha unga e ngo pe ai koe ngahi polisia koe ni policy koe na e whotu he e pare mea ke mo whahoko rewa ta fitu koe e polisia o ku asimai koe o te tāpune kai hoa tāka ai beha ki kau ngau ke na whakalere koe ngā koe kakai e whanua ke o te nau ala tuko ko tō mai me uta
Penga maki me alele, suto mai ki nukalofa pe au mai ki ai, tamai kai ho ata potunga ko te tari e fiafi patoki osko e kata. Kake, ko ku fehu e to akuia, o ku kau ai potunga e polisi i he mea koe, pe ku uhinga pe ke u potunga e koto ai puri anga, e kai ke te whaha malolo ata ka pagu nau service ki toa ki kakai. Ko tutuni ko ia ku kau katoa e upotunga e koe ai. Nai ai cabinet decision e tolu. O ko loto ke hanga wha malaala e regional o e ngai cabinet decision ko ia, he. I rock cabinet be ko flight kosi. Ko taha nau ke o mai. Ko interest cabinet e issue te tau. He ko mea ko to o haki. E te toki au mai kita he pasi o te aluat ko taim kai hoa tae o smatuke ka ngā we. Pea te hang around nei ke ai e te mea pa ta tami o lava e te mea ko o se upasi a ko ke foto. Aia mantui ko middle class ia o at a level o nau hau mea lere be nau tol. O wai ki ka kai au nau suto mai. Aia ko addressi ko foi issue ko ia ke nau hanga mitigate ai whaingata ia anga ai ka kai u suto mai ki kolo he ka pasi mai ki kolo. Ka koe ni. Koe issue he peheni. Koe o wai taimi pāu ia he ngau whapure anga taimi kai hoa tā. Ka koe direction ai awe ke he PSC mo i ka ngau whapure anga. Ke nau hanga pia mo e nau CEO o restructure e nau taimi ngā we. Ke lava iai pe toko taha e nofo he ofisi ke ne talitari e kakai. He taimi kai hoa tā. Having said that, kua pau ke nau hanga whakaukau ia, ke ua te ia ha budget implication. Ai kono uhinga rewa nau mei whakasifi rewa, ai ka iai rewa haka ngā ue, pea sifi rewa tahe ura ki rakai hoa tā ia. He hawhi taha ua, pe hau ia he hawhi taha, pe to ka halue, ka he hoko ngā ue te hawhi taha ki hawhi ua. E taim ka tau wa ke toi tāna ki ha extra load ia. Aia koe poini ia. Koe poini ia ke lava he foi whainga setting i he taimeni o mitigate ai whakau whakakai he ka pasi mai mi uta. Sai. Koe ua lewa mea koe na mauhanga o tāli koe mea koe ia koe tāli koe ngahi api koe o kui he kilowatt e te au ni manoa e nau moa ui la whai ki lalo. Ke to'o he pure anga se ni te tolu noa he foi uniti ko toa pe. Aia ka pau koe foi uniti upa anga i taha. O totong he pure anga se ni te tolu noa he pa anga i taha. Au totong i pe he consumer ai se ni te whinoa. Ka koe uhinga e prese mea koe ia i he lower level of the society. E whanki vulnerable families pe koe. Ai tau pehe koe o mei tola taha whoki he ki he unit e tau te tonga wila. Ai tau pehe koe awarisi koe te au ne manoa. Ka pau koe uhila te au ne manoa pa anga te au whai ki lalo. O to tongi rewa e nau tori ia ai tau pehe koe ka pago hilau panga te au he mahina to he pure anga e panga to noa ka ke to tong pe fit noa ka pago te au ni manoa to he pure anga e panga e whanima ka ke to tong pe panga te au manima kono uhinga ki he lower level of society ka koe statistika ka koe o mai me uhila e solo feo ngai me api e toko tahamano to tahamano tupu to tahamano tupu si tahaman tahafe me ngai family me ngai mawanga uhila ia ngai household o ku he ua mano aya ko nearly half of the populations o nau to o nau mau whainga maari e senite tolnoa ko ia aya ko poini ia i ke ne tokoni
So le tok fai ngawe aku ia. E tok fai ngawe aku ia ke pate huila. Koia. E mahanga mitigate a non-fuel cost. E vese se fuel cost. Kene lava o minimize o maximize profit, minimize cost. Kai lava ki toi holo huila. Koia. Koe, nai ai whoki ai malamasiko ngā ke te mahino ai whakaukau ko ia. Hange ko talamai. Nai whoki whakaukau whoki ilo kakaia pe koe kakai ko o kuilalo e nau mo o hila he kilowatti te au ni manoa. O kunau toko fia. Whafua beni e na kunau toko ni mangea o pe toko tahaf. Kakani kuke o mai e whika o iha amalisi nau tole toko tahamano. Au sauri e tahamano. Mi tahamano ono nge au tupu. Koia. Ai ka paurewa ko whakatoa ka ma household ko ula o wamano tup. Ai ko me meka vai ua penia o kina tolu o kuna ma manu ia I seniti e ne hiki ko seniti tolu no. Ka paurewa o vai na mo ua he teo ni manoa. Kilowatt teo ni manoa. Ai ka ke na kau na tolu he seniti tolu no te na ke entai to pena tolu ke seniti taha ko na tali he pureanga o ka miliku. Koia. Koe poinia. Koe poinia e solo Koia. Koe uhinga foki he tau whinga ke pecha ke vulnerability from the grassroots Koia. Koe whakahino foki ia. Ka pau o ku ua ho sote. Ave sote tahake na go kala Ka pau o ku lahi o pere mea kai ave tahake mea ko. Aia koe whakakau o ku tala hatu maari ha whanua, he anga e nau attitude, mai nau address, ai kakai masive taha society. Ai koe both policy koe nuku ai he pureanga, is to address the very least and the very weak and the powerless society. Kono winga ko nga si be tau ki resource. Let ai ko nga ave tau ko nga ma ova o ave ya ki he the least, the weaker, the powerless. Kai o whatever ko taulanga, taulava toki aloika for state ta. Right now at this very corner, for mga whago ini, that's the most appropriate thing to do. Oku mahino o bit he taini mia ka pau he hange ko ku whamatala. Tamano ku tupu ko ia tamano no ngea tupu ngai household ko ia te nau ma. Fe ai whakau ko ini. Ko hinga fok mahino bega te au ia ko resources o kweke lahi ki whai ai futoko ni. Ewe ngā fok ka pau na seni te tolu noa me he api ko toa pe o tatau e pe ko hai ai mo ua. Ko ti mahalo e ai pe whainga uesia he kwa i foki ai u apia ni hula he umena tolu whalere ai pe alere fu uhila ia maalunga. Pe ka pau na na I he whakaukau ko ni e malama ai whakaukau ko ni o whakaukau ki ai. Ulaki te au ni manoa kilowati te au ni manoa seni tolu noa ko owa pe ho mo ua ai te ke holo leo seni tanda. Taha toi ngā ka tolu noa ate ka mata ki te au ni manoa. O kai whakaukau e kowi solo. O kia whakaukau e kowi. Ka ki au strategically you have to start somewhere. Pea ai e mea realistic. Mea kong mo oni propensively e kono moni wange ko kulau o ko o sanga o komani. Aput ngawe uhila ke na o mai ngai teita ke whaka makatunga e fotu hape o kabinet ki whalearea ki he ke kabinet ke whaha ngau e ke u price structure pricing structure ko ini I think it's two in pieces ke tauhanga vilo he whakaukau for now he alu pe o hange ia ko tau whakacampaign tau tolu ia. O hange pe ia ko natula whakaukau ki mua. Kau hanga whamatala whalele atu.
koe cost implications e fua go me pacheti. Ka toa mea koe ni whakatatau ke statistika go foi api tahamano tupu koe ni. Oku uhinga eu feunga mo panga e ua po 5 miliona. Koe pacheti go e ua fa ua no wanima. Koe taha po invalu bena allocate ai. Ayo ova aki ai foi initiative go ni ai ova aki foi hiva kilo. O hiva kilo go fe ui ke to o ia me fe. Mandoi fa balanga i fale alea ai mea ko ui go hanga he minister apanga ai mea ko whaka momoho. Pego na ui fa i he pacheti go general fund. Foi general fund ia go o lau go fa momoho go ave pe foi paanga ia tuku ai. Ka waja no pepe sia he foto e pacheti. Ai o tangutu ai ke tok pe mai he kabineti ia mai minister apanga. Sai tawa da do siring ko ni o langa fare aki. Tawa da do siring ko ni ai una frato peni vena tol he sirini ko ya. Ko me ko na mauto mai ai hiva kilo me general fund ko ya. Kene asive foi pepes ko ko taha ko ha ko feui ko ha uhinga ono e mau arrive he senite tonoa. Ko whakau solo ke owe te tongi wila si te fitnoa. Ke mau whenga ke mau putha kepi, e owe te tongi wila si te fitnoa. Aia tampua tau pehe, ka pai lava he pate wila ia, o whenga hifo ke more efficiency nau cost structure, pea maximize nau revenue earning, o au ka poini ukole wila ia o senite fitunima, o ku subsidize pe pule anga senite nima. Ai ko whakau ia ko whakavare an ko e whakalere mo cost structure po te huila ko e lahi ange ia ko e subsidy ko ne alu ko ke mo efficient nge po te huila ko ne sisi ange subsidy ka ko whakakau ke o to e over e se ni te fit noa for now ka rewa ko whai e hono restructure or re-engineer, rethink I for whole industry go uhila ko fisi o ko na o he senite tol fa o wa eu fu mau ki no sila ka ko tetis ko demonstrate ne efficiency and now cost structure ke now power generation ya ko panga ta hai ka tol fula Ke tu ko na ke whamatala whoki ko ngā ko budget ko ia ko ki he tokoni ko ki he uhila I he lere mai ko ni me wafe wa wha wanima taha po ni 8 miliona ko se ni te tolu noa ko ni ku mo ai ku ua po ni 7 miliona pa ke o mai re fitu o mai re wa ai fitu ku lava o mai me ai o mai de me me mea bia tāna ki whare paanga, tuku peki ai ke whai ake ngai whatongia preanga. Kone owa ko maalunga ho o mou hiki I he mea koe na e tari I he patseti. I he lao koe patseti tahapo ni walu. O ku mau I ai mea koe patseti pe o ku waipe ma whai ak whaata. Ai unga kuia na te tonu ke mo uloki whoki whare area ke nau whaata mai. Ai fui mea ku mo owa mo te tahapo ni walu. Pe o ku waipe ha pe ku ata pe ka mo tolu ke mo whai ai tutu uniko ia. E toki awe ki whare alea. Ko ia. Koe restriction he PFM pe Public Management Act Public Finance Management Act PFM. Restriction ni ke te to'o ha paanga over he percent hong fulu. Meha polokalama
ki hapolo kalama. Aia koe whakakaukau koe o e general fund ia. Ka ia hane polo kalama ia ana. Hange ko gulau koe foi tangute general fund koe whakamomoho ia. Ka within bea i he polo kalama po ngau e panga. Ki whakakaukau koe hono whakaivia vulnerability. Ai koe ai koe ki o toi mai e taha po invalu. Me he foi budget ko ya mandu ko foi toi pe mai na no apply ai ki foi intervention ko ni oslere mai ko ngai budget ka kui kai ke ya hama ka ko au fo ki na nga fa tau ka ve me ko ni ka mo to hasilini o ai agi ha tau mo ake hange ko to hasilini o fa tau ke ai whakatawa ke wakapuna. O pau ke o mai i whare area. Pau ke o mai esa supplementary budget ki whare area. Aia koe whakalahi koe nai whai ke he budget koe ke ne address vulnerability nai within pe he whai polokalama tatau. Same program, different vote, same program. Aia ku kai ke hapalpare mai ai. You can move budget within programs. Koe palpare maka pau hange koe ni koe foi polokalama tanuhala ni o te to mai kita ke ko mai o te tongu hila. Ngai hui ke o pe koe address koe vulnerability ai society. Koe whakaukau whaku kou tuipe o ku mau mea i be ai umea ganu hoko pamamani mei Amerika. O ku hangi ke teo koe ha toko te au ni mga fulu tupu a manaki ke whakafoki mei nau tolu koe kakaitonga puka kakai pia whaere i Amerika koe kautonga. Ka koe toko lahi taha ki nau tolu ko hinga whakona whakafoki e drum koe ngā kakai unau whaihia i Amerika. Pia koe ki whiunga hanau re ko tike nau nofo i Amerika, pia ko whaafoki mai rewa ia i Tonga. Ka pau te nau tu utai Tonga, koe kakai Tonga, e kau ia ngahi whika ko ia he te tānaki atu, ke ngahi whika koe o kutotonu ke hohaa ki ai whonua, koe ngā koe puka haa ngahi mea kehe na nau whai Amerika ko whaafoki mai ki nau tolu. Koe ku whehu i atu aku ia koe u magnitude koe ni o kakai pehe e ka pai e lawa whaafoki mai ki nau tolu ki Tonga, o ku ke wakai ke ai i he neongo koe aha pene ni mani ho i e potu ngā we. Ka ku ke pehe pia ku ala mateu pia Tonga ke mou whihanga ngai tata whita ko mou potu ngā polisi. Pia waha polo kalama ku ala teu i pe ke lava o tari aki ki nau tolu whai ake hano whale rei ki nau tolu. Solo, ki mua ki o whoki mai ke foi issue ko ya. Mai ke o whakakakata te foi tutoni kabinete tolu na mautari ko koe mea. Ai koe ua ki ene ngā ai whaava te kai wata ua ene uila. Koe tolu, koe tutone kabinete he kai ke toi o masa tutone kabinete a hen te uri mai ki whare ki he kabinete. Koe tutone kabinete pe kua pau ke fau mai he subcommittee kabinete. Koe ne tari koe subcommittee kabinete pau ke whakahu mai i he fiaf pule lul oi wike ko toa pe. Ko through ia foi internal processing e chief seki mo ka ngau e ko ya ke whakapapaui nai osi ka kuia ngahi financial implications o public service implications ngai mea whaka foreign affair implications whapapaui ko si veti pe hei mai. Koe lau maare whak solo ke ngā ke o mai e mea koe whai tūto oni o ku awea kātoa gai ka me mi pe kabineti. Ke nau lava o articulate mea kou nau mahino i whare area. Pai oua ke he koe mea koe nau hanga whakatoka ngai. Koe haka whai wheu koe pare mea peu ne tari. Wheu ke minista panga tari pare mea. Wheu ke minista tanuhala tari pare mea. Wheu ke aia ko hono uhi ngā whakai koe ke mahino issue.
me he foi institution e kabineti ai ko kuhinga ta no kau ia ngai critical decisions na mau o address ke tu ke anga no address vulnerability mau address governance issue sai ka foki mai ke ho fehui issue e go ni ko tonga ni pe issue go ya ono tipo tai mai ka ko kulawe na aku solo ko kulawe na aku personal position na aku Tonga should never reject hatangata Tonga hano foki mai Tonga should never reject it ko mea go sia go ki ai but Tonga should negotiate pe moe pureanga Amerika ke nauhanga o in check mai ha funding ke faya ke re-happy mai re-divert e ka kai ko ni ke naulava nofo ia community ki awe ko whakau ko ke tauhanga re-check pe te tauhanga o poikoti ki awe ko kai ke pehe ko awe ko kuanga ko sio o kai ton ke hanga he pureanga Tonga o re-check hatangata i Tonga e ne tu uta mai ki Tonga ni ka to tonu ke whahatara no o ko nai request mai ambassador Amerika ko he ni ke ma whakataha wahatai ngo ni ke tona kahau ta puka ke matoktara no ko anga ye ku view e hanga ke ambassador if they are serious about sending a trouble Tongans may America, then they should be serious. E ko nga ko e pro-takia na tol. Na ala de mi Tongan na te corrupt. Hanga he na society mo na tai toka nga corrupt na tol. Ore wa ba na toka na to chaki mai ko nga COVID ga tol ga ave na tol de. So they have to be also responsible. Kako kanau whahawanga au ki ai o ko wholawa ki Amerika. Ako o wholawa pongpong, e whiawha pongpong e o alu o sio ke whinei ki pau tok whoki mai. Ka te uturi mai whalai te ukahau. Ki mua o wholawa ia tōna kahau. Kako e poini ia e solo. I don't see e tau pehe ke hange ko ngai talanoa ko whanonga ai. O refuse Mexico ke toanga e wakapuna, refuse Colombia ke toanga e wakapuna. Ka ki au pe mo sio aku ia te kai ke consulte au ia pe mo foreign affairs minister pe mo. Ka ko anga pe sio in my way of thinking Tonga should never refuse. Ka foki mai hata tangata Tonga. But they should hold a country go ia whanua go ia also partly responsible. He teme pro taki go na o mai ke tokon mai ka tau tolu financially ke tau faida te re-happy mo no reconnect na tolu ke community. Ko tu ka me ai o mahu inga o pita tu ko ni neong o tika ke whakafoki mai hata hai ki Tonga. Ka ko osi ha uia he whamatala ko me Amerika pa officially ana tolu ko ka kai ne ave pe ko tu ko fonga to lele na ko whakau ki ai ke kamata whahatala noa mo nau konsela me hafua ke whakakenau ilo i mea ko ia ko e ka bau nau whakafoki mai nau finance ai ha institution i Tongan ke tokoni ke kakai ko ni ko production ko mea ia na uesia nau dolu he nau nofo e atakai ko hange ke whamata E kai ko monia o kia at the negotiation table. Wai da donia ke tau peko tau tole ke tau development partner. Kia whata dago ni. E kai ke hawa Australia pe mai we giving you 120 or 30 millions every year. As a conditions ke tau subservient e ka nau tolu. Kia hawa ko foi relationship ia ko foi cause and effect ko ia oku both win-win. Hange ko ini.
Kapag tau whakaukau he tau kau sipoti. Koe. Oku benefit Australia from our best player. Kapag tau whakaukau he tau kau professional. Koe. Oku benefit Australia he tau kau ako. Ai nau to na tore tau kirimi ko ho tau society ki he nau advantage. Pea koe mene taha. Koe tau treaty. Koe tau ki foi manio ke be mo tau ki foi talo ko alu ki ai. O tau hu mai e mea kai ke process food. Tau hu mai e kapa langa hu mai ngai mea lere sophisticated. Alu te tau treaty ta tole ha tolu ngau miliona. They win. They win far more than what we get. I go those who sit at the negotiation table should know their value. Now mahuinga or now. I go naku na yai ko tisi call my commissioner Australia ke office minister public in a pass. Kono ponia na ko kai no fa ya ke pe ku malunga ia ka maulalo au. Ko finga be ke ta no the negotiation table o ma see eye to eye. Ma le holo. E kono ia o neongo ku ma we na do sili ni o ma he phone at tokoni. But indirectly they benefit more from our people. I mean, they can't say, oh, my silly lie, Tori. No, we save them a lot of money, Tori. Even the remove Tori, that is a damage. Now food chain, now food security, it's a whole lot of complications. I go get paid to America, pay my o mai tau damage product tau pego tau kakai they have committed some crimes. Why go fall there tau they have benefit America they have benefit more from our people as well. I go winga go aku west come to west okay. Ega ye mahama to reject hamau kakai ke na o tu noa o mo reject ye motor. But you are partly responsible to the solutions. Pauge mo mai mo do ha funding ke mau patu aku ha fare ke we happy ga yoni. Mona pi. Ke whakau whaki ai piveni oku kai ke wha a whatoka ngai ki tau tolu. Ka tala noa i whaki ngai whakau ko ni ngai tipeiti ke level ke Olonga University. Ai whakau ko ni ku ke wha manatu ko ni. He taimi ni he tau hangu tau manawasia pehe o te tau ena ita Australia mo. Monu sia. Ko koni kuna o mai ke tau patsedi ko ham. Ka koe ke tau whatau ngai tibet ko wai ko taimo e ke e tuai ai ngahi mea ko kuna benefit ai me tonga. Moi ka kai tonga. O koe ke o ki peseti kuna o mai ko ngai tokoni. Koe ke ofia ke ni mai o ka kuota ai fu paanga o kuna benefit ai me protaki ko tonga ko ka kai pe me ha. Aku moni ai whakau koe ku ke hanga o whamanatu mai ta whako ni piven. Koe. Oh yeah. Kone tō koe ni whoki na ke tala noa i he komiti. Pak maari e whakau no tōlu koe na ke o mai na motari koe kabineti. Ke hū kotoa ke whanki subcommittee. Aia koe, ko tala noa koe ni ke uhinga ke whanki subcommittee koe na mohanga announce o kuai subcommittee ke ha subcommittee ke ai toka ngai uhila. Pe kuai pia whai subcommittee mawahe pia e kabineti koe ke whakahu ke ai umea wamo. Koe commit for cabinet penia. Ka koe paces pe koe rationale behind it. Ka pate ke hanga whatoa ngai solo. O kou whaarea ke mea koe ni wharearea. Ko whaarea ko pehe sea. He kau i mua kau minister ke nau laki lau e nau ripoti patoko mai. He kau i mua ke nau laki lau e lau patoko mai. Ko hana uinga ke ngoe koe whai. Ke hanga mahen whaksol.
Nā maheni ai whonga o pepa kabineti o peheni ia. O ka pako ago minisa, o wai foi pepa ke ukore ke tali kabineti. E ula tātau ke minisa ago e. Koe ngu ki foi pepa ni ko whao tuke ke popo mai. Tāke kau minisa, au te tāke te whapapau sai. Koe palo pare mai nau, o ko ulawa sio gai sol. Te wiki ni mau ko foi pepa ko whainga tā ai at ko nga ko hokore. Ka weke ke hanga ko mahinoi, ai implication pe ko foi pepa ko ia, o une o mai halerei pe ko hanunu a kovi ke kakai fonua. So ke whainga tā foi mea, o whatanoa fok solo, ko hoa fok ngau he Pisco America. Ka koe lea koe o tare kita koe Piscoa. He kau ngāwe. He kau aki pe moe foi nosing koe o panga America. In court we trust. Koe foi mea. In court we trust. But everyone else at the workforce must bring data. They must bring evidence. Aya koe uhinga koe ha. Wane uhinga koe ya, ko si hova beta hau tau falala kia. Ta tau ai pepe koe medical doctor koe pe koe minister koe pe koe whawhoma wharearea koe pe koe CEO koe. Kai u falala koe. You must bring evidence ke convince au ke uhiki nima ko pepa. Aya koe foi raising the lie. Aya koe unga he kai te aha me koe whakatahamu hamu. Abawa ha pepa ko no inga fok solo he wai palani abawa ha palani o ya no patseti abau te lava sio wa ha me o fe mau ke frahu mai te lava kita sio from me he palani te lava sio wai pepa ilo e tai palani te toki ha ke be ke tau e holisi pa te ha ore va fa pepa ke fa va ya que holo que holisi ka lava alwe te foro ga kita so ko fa nga fa kau kau ya ko uhinga la vea fonwan ai ko la mali le va pare mia mo kapnet ko ni e o te pusha ki ang mai mai pa wa ha me ke fa hu mai e maka tu ngai ha palan ai ko uhinga ngai driven e policy ko ni ke o te mo ai noa ia o ai mohe toki a ke pe ke tau he holisi pa ke ha kore ei holoki mo holisi ko ni ko tau au ai so hala ia o te palani u te osean kita o anticipate holisi pa te hare wa device te takai kita he tua holisi ke o ai whaka more pa o ai whaka hela ka koe poi ni Ke tu ko e fanki subcommittee ke he uhila mo umea ko ya. O ko unga ko Filipe ya mo tol ko ni ka minister pe ko pe makakai ka ngoi fa preanga na hua to ka wai. Iyo. Ko subcommittee ko ni ko whakaukau e tawan paremia mai paremia ke whakatu anga subcommittee ko ni ko ui ko cabinet subcommittee ko kau cabinet ipe ya. Ka paure vai o ngoi he subcommittee ko ya they need to ke nau ko op mai ke whakakau mai ha expert me tua. O nau mao e ripati ke nau mai. Ange ko ni. Ko subcommittee ko ke nau look in ke issue e lulu tai. O kuia e minister e tau malu i whanua, mo e foreign affair, wai paremia. O kuia e tokon paremia, wai minister ako. Pe au sea e minister ako koe, ai ko anta e lulu tai. Ai ko nau tolu e te nau hangao. Pe ka paure wau nau pehe u whe mau ha expert. E nau whakakau mai ke whakataha ke tala noa e isiu ya. Tau wea lewa ngofua ya he komit ko ke nau kolo mai ha expert. Pe kolo mai si voi si te kau ngau e si voi si ni. Kolo mai kau ngau e retirement fund ni. Kolo mai kau ngau e alai ni. E whakakau pehe. E ngofua. Ke hea pito peia. Koe komiti a koe ni koe toki
erect peia he kabineti he nau he foi he nau fotu preanga ko ni ai ko foi new approach here can counter inefficiency ai all approach moyanga mai ne Marila happy. Daki fa os mo ke lulu tai ko na ki kamata ta fota kia. Ko o ke mo ko lulu tai ko ha tu o ku ya lulu tai da ni mo ku ke le puna ga ta ba puna pe ko o si pe puna ta u ba ta he da tolu ngai tai met ko ni. Yo ko tu fa ko tu ko tai mini ko ki va ka pe ta o ke puna. Very limited he ko si kamata ke ocean use by data nei he la ngai kong ngai o tiu ke replace pe o fai ai sio kabineti ka pompong ko imagino ko he tu ko he tai mini ko ke lava he lulu tai o mite now financial obligations e ne tu ko mau fu ko wa ya ua ko ko me ko na kore ai fitu miliona ka lava ke na revive ai e fa inga fa kau ke recover ai ni ai ka pa ka ke ya ha fitu miliona ko mere mo ai pe ya ka ta ka ko fenga ta ya anga ya aku ya solo ko o si ke au o ki hua nge pe ko pe sai ka ko hoa ko panga tu hau ke panga retirement fund ke au ko foi konga fa fai ka musi ange ke ai talu e mau fetakai I fale area pe mo ya o mo no eke ko ha share ko ha ai panga ko si to me retirement fund o to ki ilo be nya o wa hongo fulu miliona panga retirement fund panga ono miliona ko no ai kauta retirement fund panga fa miliona ko fakatau share ai kauta lulutai o fe hui ko pena anga fe confident e kau poate ai retirement fund ke ave hongo fulu miliona ai kau ngau e whakapure anga o invest e lulutai pena anga fe na confident ko fe hui $1 million question ka eu lava ya ia o tali foi fe business decisions ke te toha pahanga o te fiducial duty ke te aia ko kita o ai malu ke te whaitu tōni ke te to'o ia aro invest ha pakaha au fia he koe whakarea ansol ka pau hei kai ke te ave $5 million pe te nau mau e $5 million ko insolventia ko tai au ngai kau taha sai anga fe no recover ho $4 million ai panga retirement na hela kau ngā whapuranga he ngāue to e nau ki konga e nau ngāue ke tari ke aho te nau retire e ko poini ai whakawale ai whakakau ka koe time will tell sol tau te kape he koe me o mawhatuki ai mahu mai foi mga whako ni and we have big decision to make na eke mai hai ko maseleria gawa nyafi e magi I whataha nyafi what am I going to do o that I would not mind giving 7 million to revive e kautaha ko ni ko ui ko paanga ka retirement fund yo kuloto. But I'm not going to give it to the same management.
I will deem stupid if I do that. Off record, go ai hai commissioner ka oku mahino iki. I don't mind intervene. He ko nga malu fo ke fai to nia ko ya. E pot nga ko ya. And the ko preciseness o fai to don go ni oku paramount ya he mahu inga fau. Pai o ego ne eke mai pe te ave silini. First of all, why ga silini. Mahal te ko re ata au ka motor ke mo mai silini. Second of all, hey kai te ave silini ko ya. The same people. I'll be team stupid. Ayo ka ko ngai fai ngata ya fai tu ni ko ni. He ko usiwe ko ni na mahu mai o ground e vakaya ai foi vaka betana toi la unga mai ka wa u mo ka u ha pai una connecting flight and all of that ka ko ka vaka ya ai ki au ko o decision fai ngofu having said that, you got decision, but someone has to make a decision. Someone has to. So, aku nak guarantee, wah hame aku hange ke umi aku faham berenga na hanga guarantee kapag ko no me aku guarantee berenga kapag ke gelaba elu tayo tafa fok tayo tong berenga. I think we'll soon discover that. Kako fehu igo be wanga fe le vai ko haina ni currently tamai na mortgage pe wakapuna. Kate utate me ko ni. Kapau mate tau pe o pengra pe ka ta. Ai ha value e wakapuna ni. Value ya. Kaya tu ke kako palpare ma fugen solo. Kawanga wate me ko ni. He ko pesi fai ngata ai pana ko sle agi au I kapneten nai. Kapau te tau hanga o tuku no ai ignore case ko ni. Ai case ko ni lulutai. O kahana to tali case ko asika. We have not learned nothing me case ko asika. Kako issue ko ni lulutai, it's a repeat of the same thing. Ke watu e whakaukau ko ni. Ko ho I go penai o mai engineering evaluation report. Ke makatungai ai tu uni ai poate ke whakatau e specific plane ko ni I specific price ko. Uiga grau. He koi whehu I na whehu he hopo ko asika. Pena I ha engineering evaluation report kene hanga o a certain I for value when I find whakatau. Why this boat? Why this amount? I go for whehu go ya. Why this plane? Why this amount? And why you buy the plane in full amount? Rather than lease to own or whatever. I go why you put all your eggs in one basket? Keke tafoke hato to mai tahanima miliona. O whakasio ko ki waka I siaina o ave ki ai. Akato. Ko whe ai engineering valuation report. Kene hanga tutuni ke kau mea. Oku worth value for money. Ke mo whakatau mai waka koe. Nai talu ene parking ana I siaina he wafta walo. Ako wano watolwe.
O inga ulau so. They were absent. They were absolutely. Pe we are reporting a solo ka take o mai ia, take provide mai. Ka ki au ia ka bona report ko follow no mai ke te pire ako. Eh? O mama na lo tonga ku ke to report. O ku ke ata be mo fainga option hange go ni ke ka taha ko na firma ke na e mo u yang e me na fralele. Ya neo I tu nga fatu ta mako ni neo ngo ku ai hoha ko pa anga ko e ka retirement fund ko nga ke fra mo u te ka pe mo option eta ko nga ka taha na interest ke na fralele. Rather te me helulu tai. Ko u fai tu dia ke wa mana ke hoko ke Aya ko ku finga go ke provide ai clarity ke kabineti o ko hanga o tu ni ke konga tol ko tu ni whakawave mo tu ni ki he future o kautaha pea mo criminal investigations ki he collusions mo corruptions ai ko foi konga ia tol ai ko foi tu ni go ma inga ta fa he foi mga fa go ni. What are we going to do to restore service in the domestic services domestically? Aya ko foi waki foi tutonia. E to ia foi tutoni hoko ia. Ki he way forward e kautaha. Tuange ki tua. Device away ke alu ke private sector. Aya hapana ke na kousea. Pahinga mea be. Ke oa e fu. Ke oa e whakaofa ki retirement fund e ka ngā whapureanga. Ia ko nea rewa hoko, koe awe u whai tūtoni koe ni ke whamawanga. O hangepe koe asika. He ka pau, if needed be, ke aha mea ke submit ke ne awhio, ke ne whakamawhai maha Royal Commissions, ke now look into ke case koe ne asika. That's what we're going to do. Kato mea koe no whai, ai koe whai tūtoni ke he tolu koe, koe whai rat tūtoni pe umau toka ke whasio ke a pombo. Okay. Kumone ka venga koe ni ku mea mahe pare mea, tā pea ngāri koe whamanatu mahe ka me pare mea ke kakai whanua koe whaamuia ki a motolo e ka minista. Viven ka ta taimi, o atu whanga maari koe ni ka pau gai ha mea koe loto ke ta whakakato kia ke whaoski ai ka ta mawa e boni ku rongo sia ki wha malolo. Koe solo ko lawe koe tā pea ngāri. Nā kumari au pito I he pare mea, mo tokon pare mea I he aho koe na whai whano whoi na wahe na whai ka matolo. Ka ki au solo hange pe ko whakalawe te kimoa, ka koe he tatara noa. Oku ifo ku teki whai wa aku, koe ku whalala ke he whukau toke tāgo nei. O leongo katoa umea ka hange na utolo hangai foi mai lalo as a safety net. But we forever ka take whaiwa ia e mahino ka te au foi tokotolu ko ni pare ko whakata foki he mea tāpulu tāpulu o pipe out of pound pe ka tarerei ka ta kovi Wai ko te algo ke ko has a trap ke mea ko ku whaingata te algo we go has it ko to whakawhai ke he ile vai e kureita me si kureita taingo na wikawa mai me ngai tain whaingata ai ko whangau ke mautoro ko taingo kai mai e kureita tonu o ene wikawa mai pa mau whakahua rewa ko whai malai ta bluepen. You can't be an A grader for nothing. Pero que whakatala no mo whakahua ke kauto ke tā. Neo ngō pe koe hae na ngai perspective mai na ngai sio. Ka koe mea ko whalala koe ki ai
Unau hange a safety net. You can't be a doctor for nothing. Ako ya sol. Ako forward ki nu sila pong. O folawa ye walu ye finegi atonaki. O pe au foki mai pe he po monite. E turi mai pe ke mai kabinete frete kahoko. Ko e whakamu pe ia ke bau arifo ke au tau kite. He ki taimi o ne ke maua e malo ke ki fia. Ke whakailonga ai toanga na ne whai aki maua. O mai ai ke tabuaki. Whakainasi aki. E o tua hono manawa. Pe kau ma hambol ko no seve kakai e whono. Kako ia son. Malo pito piven. O ku whamalo ati ka te koe he mau e whainga maari e koe ahoni. Ko ilo pia ku e pe ngai whehu i whika kume mala wapuna. Ko e ngai whehu i ki he potunga a koka ko petu ka tuha mea ki he wike ka hau. Ka pai mau whainga maari e pika wike hoko mai. Ko i ngā ka tau toki tala noa ke kai whaha malolo. O whatu piven. Ka mo e tala monua te teo wholau ki he whae. O whaisolo. Koe. Pamaloa te kainga i he lava ko ia ke mo mea mai ki tau polokalama, kau mai polokalama i ahoni. Pamaloa la hea tu kol whamore more atu kati mautolo i he whamatolo holo e tau taimi ka ko pia maari e pe ko ilo i pe ko mo mai no i pe. Ko mautolo ko mo wha eke mai ko mo kaike mo wha tatari mahalo ko osi ho mo ai whanki cough chips ia mo whanki whanei fua na e teu i o ku tolo e polokalama ka mo ilo i kotoa pe ko e lere ko tau polokalama he toi ngā tu koe ni o e tau ni o ku tau kumi whainga maari e pe ki taimi he kei te mau whainga maari e taimi pongpongi ko ngā ke taimi ngā au e ia te tau toki mau pe tau whainga maari e taimi e whiafi fitu pe koe walu e whiafi o aha koe whainga maari ai e minista ke whaia tau polokalama ka koe ia ko whamore more ati ka ki motolo Pamalo lahi atu tumotol ko wakai hifo ke tau ngo pesi Facebook pe mo tau YouTube me yofi he to taha fe loa ngo pesi o mo loton mo ke modolo ko mo tu pe o tio mai me tu o ku pamalo atu ke modolo mo ke afea tau polokala makoen pa mo ek minister ki modolo ko lahi api de ngai fehu ia ko regela ba fa lawa mo tu ko mai ka te motokan ki ai, ko ngai whehu ko tau pēku aonga, teu ia kia tau proklama ka hoko mai, he ngai whehu ko ia. Ko e whao sipe, ko e whamanato atu ka ki motolu, manatu e tau ine Filimisi, mo manatu i ke aibe mo ki vote ke tau contestant number 3, ke ngā ke ne whafo, o kune whafonga ki tau tolo tau, koe koe lolo pe halai wala, ko tonga ko toa, o kune hanga whafonga i, ma whao whainga maari e pa ke voti atu mai tau tō taha koe ni ki whene mui koe ni kune whafonga ki tau tolo i he whiau hi koe ni o kula tonga whao ko. Koe whamalo hono wā, koe whamalo ke tau kau sponsor. Kai ke te ahi ha whamalo e te who'o, ke koe ngahi kau sponsor pe koe ia kuna autokoni ke tau ngahi Polokalama, South Pacific Loans, no walu ngeau, walu walu, hiwa walu, walu walu, Pake te aha finance, tene tokonia, o tau kainga tonga, kainga Pasifiki, ka koe finance ko ia South Pacific Loans, tarek tupo, no walu ngea walu walu, hiwa walu walu walu, una whai tokonia ngai Polokalama ko ia, o tau whahoko. Kai ke ngatai ko tau wharekoloa wala, Page Facing Store, whika hiwa, o e Whatawhihi Road, hanga tu ko ia ki he tau moe pe au. O ku mateu tau whare wala lahi, ngai wala ke o kui ai. Teu ke whawhalau atu mai uta, koe ngā ke tokoni pe ke ona aha taimi te ke hūki whare koloa pe siwa ho amanaki. Wala kaureka, wala he tautupu, wala ka kai lalahi, ka kai whiwhine, ka kai tangata. Mau kātoa. Ke ngata hane mau, whafu ofa, te toe maa foki. Ngai wala koe ni kia te koe. Koe tau whare kosi ulu, ai ak tuu koe ia,
I he whikahiwa ko ia, o e whatawheta whaki pe page fesi. Whakamalola hea tika ting mo tolu, o mo ke ia whea, tau wharikosi ulu Francis Tikats I Tonga, ke whai mea I teu, ke talavou, I he wakai gai ai o whaanga pepe he whoki, ki he ngahi whatongia ko ki whaho ko awhe, I he tau wharikosi, o ko ki ngata hene whao o wha, ka maa, pia mau, ko ngahi mea ngau ko I loto, ko pau ke ulaki hanga hei kau tangata kosi ulu o spray ngahi mea ngau e ke owana a atu hasia muia ulu hataha ai atu ko ulu, ko whangai whatapu, ko ngahi whaito o ko ia o ke helu, o whaito o ngahi mea kutoa pe, ko e le molo ko ku hiki ki ai e tau whare kosi ulu, o ku whingai ki tatau pe ma kosi ulu ko I murini. Ma, pia whaito o mea ngau e, ke oana ke kose ulu pe atu ia o ke aloko ki apu veli ho mui ulu o tupu ai e whanki sie muia. Pako mo si lawe ilo I penga I mea ko hoko I taimi ko ia o ku kai ke maa. Ko e Francis Tikats o si mau e umea ko ia. O mau whangamore ke o atu e umea whaito o ko ia. Ke toka ngai a ke o mau kosi ulu. E koe ko mau dolo pe kau kau ai ma kau polau mei muri, kau pālangi, ka kai muri. Una wawhea e whare kosi ko ngā ke lava maheno o ku maa. Pea kai ke nau tala ai whaike ki hea tonga. Pea mo murini. Ko ngai klipa, ke te maa whawheitu o ku iai klipa original. O lahi a pita kopi, te ke maa pika kopi o maa. Mea ia au ke o sianga piko piko hae lo en le. Ko klipa koni kumau atu, piko hae mahu inga kumau tuku atu ai. The all original. Ko tatau pe he brand ko wall, pea moe brand ko e Paperlist. O koe mo e brand e taha o koe ki o mana tu iho no hingoa. O koe wawea nge kai e klipa ko ia I he taimi ko mo ui e koe ai klipa wall pea moe Paperlist. Kuma o atu kotoa. Lele I taha pe ni umau I murini kuma o atu ia. Whakatau hena. Tatau pe ke trimmer, tatau pe ke foiler. Ka pau koe ke tui ke whakamadala ko o atu, pake au pe kia I o mamata ai. Whikahiwa, o e whatawhihi roti. Koe ke ngatai koe whamanatu atu pe ka tiki mo tolu kainga. E tau kautaha maka ko I Asteria, tesi, Akape Royalty, I noa wha, ua noa hiwa fitu, wha tolu, wha nima wha taha. O ne lawa whahoko maka, klasiko ni, ne lawa o tae whalani, puke kote, ke ngahi kauhiwa, ngahi siasi, puke hape, potungai talavo, o ne lawa o whakahoko mo live stream I Australia. Mo tolu kou mo wha, whitu taki mai, ke ai live stream I Australia, o stalatu mau peke mo ngawe aki, ai live stream na tesi, tene lava o whafafonga I lele ia te ngahi live stream ko ia. Australia ka tiki mo tolu, kai ngā tonga. Kai ke ngā tai, ko e tau kautaha waka, ai kautaha ko ia Fereti, ui ko siu I moana freight services, te au hiwa walu o Tennessee Avenue, pika noa wataha, noa nono, hiwa tolu, o nono, whitu taki kia Fereti, tene lava o toko ni atika te mo tolu. O kai mo e kau ni ihi o ku sponsor, kuna kore mai ke nau kau, I ono sponsor koe nau whanki businessi, pataha peke ke whitu taki mai, ka matai ni tau, kau ke loto ke kau ho businessi, I hono tuaki atu, o ku ata ke whitu taki mai, ke te mautong, ke mawanga o tuaki atu ia. Koe waa koe ia o e Francis Tikats I Orewa, whika tahiwa B, a Moinu Avenue I Orewa, osi whafo o be mo ia, o ku whafo au pitoa. Ange ai waa koe ia, I ne tui loto, motua, te lawa o mamata ki ai, ia tahalo anitoni, o kune ana wharikosi I Orewa, whitu taki ki ai he telefoni koe na wasi atu, tene lawa o tokoni atu. Kia te koe mou, maua hapu udere he poni, tau toki whiloaki I he taimi ka hoko mai.